سیکیورٹی فورسز شمالی وزیرستان مبنی علی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آسراج چش خوارج ہلاک انٹر سروسز پبلک ریلیشن زیردہ آپریشن 29 جنوری شب خوارج موجودگی حال سرا کنک بتا آپریشن نیاما سیکیورٹی فورسز خوارج بنجل تہا اترتگا اور شش خوارج ہلاک کتا چشکے تیر گواری آسرا میجر اسرار اور سپاہی محمد نسیم ہم شہید بتر ISPR ردا میجر اسرار آپریشن سروکی کنگا بتا سیکیورٹی فورسز شمالی وزیرستان مبنی علی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آسراج چش خوارج ہلاک انٹر سروسز پبلک ریلیشن زیردہ آپریشن 29 جنوری شب خوارج موجودگی حال سرا کنک بتا آپریشن نیاما سیکیورٹی فورسز خوارج بنجل تہا اترتگا اور شش خوارج ہلاک کتا چشکے تیر گواری آسرا میجر اسرار اور سپاہی محمد نسیم ہم شہید بتر ISPR ردا میجر اسرار آپریشن سروکی کنگا بتا